tugatera tumeze nk'amadubu afande we ibyo byarabaye icyababaje ni ukutaruhari. Turabasuje aho muherereye ku migabane itandukanye abakunzi bacu b'Indondo TVN ndetse na Tuzarutsinda TV. Twizere ko mumeze neza, ngira ngo ni kumwe n'umunyamakuru mugenzi wanje. Bwana munyamakuru, wiriwe neza? Mwiriwe neza, amakuru mwirwanya? Twiriwe neza, natwe ni amahoro. Tudatinze twakomeza tugezaho abakunzi bacu amakuru avugwa mu misozi miremire ndetse no mu burasirazuba bwa Kongo muri rusange. Bwana munyamakuru, ngira ngo muri akanya watangira tubwira uko akarere kiriwe mu bice bigenzurwa na MRDP ndetse na AFC M23 byose muri rusange. Ngira ngo umwanya nawe bwana munyamakuru. Murakoze cyane kuduheza umwanya ngo tube twagaza abakunzi bacu ko umutekano wifashe haba mu misozi miremire murenge ndetse no mu bice bigenzurwa na AFC M23. Ntago tubagazaho gusa amakuru y'umurenge kuko tuba dufite amakuru menshi. Uyu munsi hari ahantu henshi habaye imigwano yaje guhuza uruhande rwa leta ya Kinshasa n'abafatikanije ndetse n'ihuriro rya AFC M23 rigwanira uburenganzira bw'abaturage bakomeje kugenda barengana baraswaho ibisasu biremereye bya drone. Rero uyu munsi murenge muzuko imbuto twabagajeho amakuru tubabwira yuko ntandi makuru y'imigwano turakira n'uyu munsi bwije neza. Imana yatanze agahenge, dukomeje kubishimira Imana y'umurenge ikomeje kwigaragaza mu gihe ku ruhande rwa leta ya Kinshasa bari bazi yuko batamara icumweru batarafata minembwe, batamara ibyumweru bibi bataramara gukurayo MRDP twigwa ndetse n'abaturage bose bakabica. Ariko ubu ngubu amezi abikaje gushira hari intambara idasiba. Aka gace ka Plateau gakomeje kugenda kagaramo imigwano myinshi ku ruhande rwa leta ya Kinshasa bari bizeye imbaraga z'abahibo, imbaraga za FDL, imbaraga z'abarundi, imbaraga za Tanzania ndetse na Angola. Kuko ubu ngubu muzi ukuri imihanda yaranyereye, bapfushije ibiongozi byinshi, bakomerekeje ingabo nyinshi ubwo bazitwaye iriya za Fizi kuja kuzivura. Ibitaro birebi biruzura bazitwara za Baraka. Kuri ubu ngubu nabo barakiri mu bibazo byinshi byo kugenda bafata ingabo zabo zakomeretse bazijana ku bitaro. Niko kakaganye gahari niba ku ruhande rwa leta ya Kinshasa hari umunsi bakubititse cyane. Uwo munsi baje gutera habudika igihu, basanga abasore babiteguye bari mu ndake baza kuba barasahaza gupfa abasirikare benshi bo ku ruhande rwa leta ya Kinshasa ubwo hari mu gihu batazi ko baragwanira hehe. Muzi ko ku ruhande rwa leta ya Kinshasa baza gutakaza cyane. Rero bari bakiri mu biriyo ubwo mwabonye abakomeri babo benshi baje guhambwa muri no mishasha ya za Baraka ndetse n'izindi ngabo nyinshi ubwo imiryango yabo yaza kureba igasanga ababo benshi bagiye ku rugamba batakira ubwo baje kwivuga ngo natwigwaneho mu misozi miremire mu gace ka Mikenke. Rero ku rungwa gahinka gihari Mikenke iracarimo aduyi mu bice bimwe, abacu nayo baracari mu bindi. Uyu munsi iri wagahenge aho kano gahenge gari kiminsi nk'ibiri guhera ku munsi w'ejo. Nanone usibye ko ku munsi w'ejo habaye imigwano za Mitamba ndetse no mu bice by'irajuru za Gakenke. Ariko kuri ubu ngwaga yiga hari no kubera ko ku ruhande rwa leta ya Kinshasa batakaje ingabo nyinshi bunye baracari mu bibiri uzendaza gusukura intambara ko bamaze guhamba zirangabo zabo zagwe ku rugamba. Naho muri make uyu munsi murenge akarere kiriwemo ituze, ntandi makuru y'intambara twakiriye aturuka muri Kivu y'Amajepfo mu misozi miremire aho kugenda hagaragara umutekano muke wo ku ruhande rwa leta ya Kinshasa akomeje kugenda bahagaba ibitero byinshi ku munsi wa none. Muzo kuri hiriwa gahenge kandi turabishimira Imana yatanze agahenge kuko hari amazi iminsi habera urugamba rutoroshe ruhuza MDP ndetse na coalition leta ya Kinshasa. Urakoze cyane bwana munyamakuru kutubwira uko akarere kiriwe kuri uyu munsi wa none. Ngira ngo turabishimira Imana ko akarere kacu kameze neza. Hari ikintu warukomojeho ngo bazasubukura intambara uko bamaze guhamba. Ngira ngo dusubiye inyuma mu mateka, batangije intambara bazi ko ngo turi bakeya, abanyamurenge ari bakeya bazadutsemba bakatumara. Ariko ikintu kigaragara nuko ahubwo nabo bamaze kwitakarizamo cyane, baguyemo cyane, batakaje abana benshi, batakaje abasore benshi, banze gushira imbunda hasi kugira ngo tubashe kubana amahoro. Ariko kuri uyu munsi wa none nabo bari gutakaza cyane, bari gufa cyane, ngira ngo bamaze gucika intege cyane ku rwego rwo hejuru. Ni ibintu bigaragarira amahanga, bigaragara kuko ntaco bari kugeraho. Uyu waduhira ari Mikenke no minsi mike yaraza kuhava. Ngira ngo twakomeza gutubwira ku makuru ari kuvugwa muri AFC muri rusange. Twabonye ibisimwa ari hariya Igoma aho yarari gusura inzego za justice muri bira bice bakontorora. Ngira ngo izi nzego zimaze igihe gito zikora, ariko nico gisobanuro ca leta kuko leta yacu yatwimye ubutabera, yatwimye justice muri rusange kugira ngo natwe tubashe kuba nk'abandi bakongomani. Ariko ngira ngo iyi AFC M23 bari kugenda bigaragaza. Watubwira icyari kigamije mu ruzinduko rw'uyu mugabo mu gusura zino nzego za justice muri kara gace ka Goma? Amakuru aturuka mu mujyi wa Goma wo muri Kivu y'Amajyaruguru aremeza yuko uyu munsi Bertrand Bisimwa wungirije Colonel Nanga muri AFC M23 yasuye inzego cyangwa se komisiyo ishinze justice, ishinze ubutabera. Ubwo yagiye ahasura ndetse asanga imaze amezi agera muri 3 ikora
kandi arabashimira kubera yuko bakomeje kugenda bigaragazamo ubuhanga n'ubumenyi bwo kugenda bita ku baturage ndetse n'abaturage benshi bagifite ibyo babuze batarabona ubutabera mu byo bifuza cyangwa se mu byo bashaka. Yavuze yuko bizakunda kubera yuko izo nzego zashinzwe ziri gukora neza kinyamwuga ibyananiye leta ya Kinshasa kuri ubu ngubu kubera kurwanya AFC/M23. Leta ya Kinshasa nta justice igira, nta butabera ndetse gusanga abantu badafite ibibazo, abantu badafite ibyaha nibo bafungwa, nibo batabwa muri yombi, ariko AFC/M23 abafite ibyaha hari ubutabera bacamo bukabana kuko bikwiriye cyangwa se bukabaryozwa ibyo bakoze. Rero ubwo butabera ni ukugira ngo habeho uburinganire mu baturage, nta muturage urenganya undi muturage. Rero abaturage bose bazabe ku kigero kimwe, nimba umuturage agize amakosa ubutabera bumucira urubanza afungwe bitewe n'icyaha azoba yakoze. Niba umuturage arenganyije undi muturage, ubutabera n'ubundi nabwo bumucire urubanza bikurikije n'icyaha azaba yakoze. Ni ukuvuga ngo ubutabera ni bwiza kuko bufasha kwegera abaturage, kuko AFC/M23 ishinzwe n'ubundi ni ukwegera abaturage ikabegereza ubuyobozi. Rero kuba yashyizeho ubutabera mu by'ukuri iyi ni intambwe ikomeye yo kwegereza abaturage ubuyobozi. Ndetse ikindi nyamukuru baje gushinga n'ubuyobozi bw'abasivile bushinzwe n'ubundi gukurikirana ubwo butabera, iyo komisiyo mu gihe hakoraga inzego za gisirikare. Kuri ubu ngubu bakoze inzego za gisirikare, bashizeho inzego za gisivili nizo zikurikirana iyo komisiyo ishinzwe ubutabera mu bice bigenzurwa na AFC/M23. Ibi bice bigenzurwa n'ihuriro Alliance Fleuve Congo AFC/M23 bikomeje kugenda bigaragaramo ituze n'amahoro, ndetse n'abaturage bose bagenda babana mu bumwe, nta muturage ushobora kurenganya undi, kuko hari ubutabera bugenda buzana uburinganire mu baturage bose. Ibi ngibi turabishimira AFC/M23 ku ntambwe nziza, ku bikorwa byiza bakomeje kugenda bakora byananiye ubutegetsi bwa Kinshasa. Urakoze cyane bwana Tuzarutsinda, ngira ngo iki nicyo gisobanuro cy'ubuyobozi bwiza, ubuyobozi bw'abaturage. Iya AFC ikomeje kugenda ishyiraho abaturage ari bo biyoborera. Ibyananiye leta ya Kinshasa ngira ngo turi kugenda tubibona muri M23 cyangwa se muri AFC/MRDP. Ibi byamari kugenda bigaragaza ubutabera ku baturage cyangwa se agaciro k'umukongomani muri rusange, kugira ngo umukongomani uwo ari we wese yisange hariya, kuko muri biriya bice ntibituwe n'umututsi gusa, ntibituwe n'umunyamurenge, ntibituwe n'umunyamasisi, ahubwo bituwe n'abakongomani muri rusange b'amoko atandukanye. Kandi abo bose muri biriya bice ngira ngo bari kugenda babona ubutabera bubakwiriye, cyangwa se bari kubaho mu buryo bwose bungana hatabayeho ivangura ngo uyu nguyu ameze gutya uyu ameze atya, ahubwo ni ubuyobozi bw'abaturage, ubuyobozi bwegera abaturage, ubuyobozi bumenya agaciro k'umuturage. Ngira ngo bwana munyamakuru twakomeza utubwira ahantu hagaragaye imirwano kuri uyu munsi wa none ni muri teritwari ya Mwenga, ariko ibyo bice ngira ngo babitubwira imirwano yimeze ite, yibasiriye mu tuye duce, ni abahe bakomeje kugaragaza ubutsinzi muri utwo duce muri iyo teritwari ya Mwenga. Murakoze cyane. Uyu munsi haje kuba imirwano ikomeye, yaje kuba kuri uyu munsi wa none ku itariki 6 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2026, yaje kubera muri teritwari ya Mwenga mu gace ka Marundi ndetse na Katara, duherereye tuja mu muhanda ugana za Buhimba. Aho ngaho ni no hejuru misozi ya za Bukavu niho haje kuba intambara ikomeye. Abaturage batumira bice bemeza yuko yumvikanyemo ibisasu biremereye ibiturika, amakompa ndetse n'imbunde za Katyusha na za 12, ariko baza kwemeza yuko utu duce twose twaje kwigarurwa na AFC/M23 ndetse bakomeza bagana muri iyi santere ya Buhimba, kuko Buhimba ni nkayo santere nkuru, kuko niho hari umuhanda. Rero bamaze kwirukana leta ya Kinshasa muri utwo duce tubiri twa Katara ndetse na Marundi, babakomeza birukana babaheza umuhanda wose uja Buhimba. Rero AFC/M23 ikomeje kugenda igarura ibice byinshi ndetse na za Karehe na za Warikare hose igenda igarura ibice byinshi umunsi ku wundi. Uburyo ku ruhande rwa leta ya Kinshasa ikomeje kugenda batsindwa, ariko aho bagenda bashira imbaraga cyane ni Murenge, naho mu bice byinshi byo mu Mushasha cyangwa se by'inepfo, haba za Mwenga, za Warikare, za Katana, hose umwanzi agenda atsindwa cyane. Ariko umwanzi ntiyashoye imbaraga, yumvise ko ahantu akwiriye gushora imbaraga ari Murenge. Rero uyu munsi utwo duce twaje kubamo imirwano ikomeye yatangije mu gace cya mu gitondo burinda bwira, ariko ku ruhande rwa leta ya Kinshasa mu by'ukuri amakuru yizewe aturuka muri bice yemeza yuko baje kwirukanwa bamburwa utwo duce tubiri, ndetse bakomeza birukana babinjiza muri santere ya Buhimba. Ubwo n'ingabo nyinshi zihari zo ku ruhande rwa leta ya Kinshasa harimo abarundi FDLR nazo zaje kugengura zikomeza guhunga zerekeza imbere. Rero uko niko byifashe n'amakuru twari twabateguriye, mukomeze munoge n'ibintu byacu tubategura umunsi ku wundi. Nawe wagira ijambo rimwe uvuga dusoza amakuru yacu twari twategura abakunzi bacu ku munsi wa none. Murakoze cyane, no kubashimira ku mwanya baduhaye kugira ngo tubashe kubagezaho amakuru yacu, amakuru yizewe nta handi wayasanga ni ku Ndondo TV ndetse na Tuzarutsinda TV, niho hari amakuru ya nyayo, amakuru yizewe. Mwakoze kubana natwe. Murakoze.
y'ubwenge kandi yizewe nawe utaha.